Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Byakegima omwancho muligeria bwegetaseni Ensoko no basembera kwanu na kwabere ko gutwara obuligeria buru byakegima na boigo eikendi yakegima nebiro binderende ngokwarigania asemesa yamaya elinde tosanga sobwamo nkomanye na rebereka okolekana korwa chingongo chonsi inyechense tobate sensemeri mitanda sensema ya Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV riatera nenkerubo Frida ne atokubatenere Barnabas Sondari na boigo toldi asoko ne kemuna chibicha neliogi ragwikira sole senchira ya bene kolende ndarako ya letra senchira yobo ikirano tyangu turayanyara senchira yoko ya chuta jana ni aibu kubwa. Goons wamepangwa na Kipchumba Murkomen na John Mbadi kwenda kuvamia na kuangaisha wale walikuwa pale All Saints Cathedral. Ingemie kwamereria serikali kogikiria serikali asogo sagana abegeno asebisa simero. Right, why the work is 80% consists of the older people. That is why into asokire na inomotobuata magoka basaja tuara abagire chikura. It is our time. Support us 2027 na into tonyore. Abana inchi koboligwa gusira basae elyo kwenyorera ebirugo byage siasa. Enyagitari yako bali tombe jombe no chikolisia chimbuli no chire gerege into bakijana ngo bimbira nyomba. Na makumi ime kaunti ya Nyamira maiga yenye gitari yege chini gonchorwa koba etundubali. Karibu sana mwancho muligeria tosanga sobwa magochaka bono iga goika omoelio ama yaye birebiga ni gotoko ya chaka korase county ya Nyamira asengo kumebuna abamenye be ward ya itibo hebunge ya North Mugrango ime county yo abara batumiki benye gitari yege chini gose Nyabonge OPD iyo tanya kwigora ni gobono barura matwe 30 oka gochase county ya Nyamira nse yo mugabana Amos Nyarimbo hamonomo MC obo Lamex Square enana bayigure gose bayireli chiko asama bokabo baukwana imambe ya lero ni gabamenya batebiruna nyagitali iyo yarasetigo na CDF asekolende ya onchereire morokano nomo MC obo asomo kabwe chibesa wechirubere 23 ne chirubere 24 ni gobono esiekire asense moyomo MC atebiruna ne chego cha kemerimo okoba ebodi yokolika abanyagitari bono yabegetwe abisi muliketo Steven Nyarike Mbunde nero gotoigorera maya enseyemo ekeroto goika ase dispensary ya Nyabonge OPD iyo manyakaine munege chini ase ewodi ya itibe bonge ya North Mugrango ime ya Nyamira igoto kwariganiwa nege itekeiga kereto gosoime igoto kumerana nabamenyi abagenderete kwabusa isiko egiota maitingeringa aseba kwabusa igaiga no bagopimere cha imenya gitariye yaiga bare ne nyagitariye yaiga ni gochombe chigendete kurisia amo ne chingondi ni goikabone nyagitariye yetanya gotumeka Nyagitariye ye tata garwe to bole mo 1960 bwarenge fa nyagitari tata ga kwete 2017 akachikonya one bena to yoka ewe ekabora bono ngoboria omugama nyaribo okongo mogeni ingona bodo korali morda jibesa bono intuga besa nje mugoja kuya enyagitari yako bali tombe chombe no chikolisia chimbuli no chire gerege into bakijana ngo bimbira nyomba bono nyamba liko chigoja we need a change na usaba ntoito naki we need a change na ndio benko bunande kebuli ntobe ke chiotelima ekiaba ndoro chifaliu igotoko boliga ntuko igabokura ati etoko deal na future tense toko te bunge nyagitari neche igorwe present tense egokorekana boisanga lakini bokura ati etotigire igo ekera gitangi aja mata kikakunaiga gekagenda ngeji etikorema ntwe tokoro kiwa maritati nyagitari yeje yakore renovation enyombe ekokore renovation ne nyombe emenyire
nyombe ta nyago torwa ne karo renovation onye yasinyire batate yasinyire abanyene bathiru boli mubwabo tubimereja giro montae gwe rumu toigore duka ondai gore kiosiki ondegento kende mamu nere igarero ne chai ba gupimira ima yabere tundu bali bono igerete kirege ndo murari onye ndigwa enda kuchima igorerwe igerete lakini uko igorwa na kukwabere gachi bono chiombe na ochikolisha chimboni na ochikolisha lero no to gwakira umupira abana bagwakira umupira bagukwana ekerekio niga bamenye benseme yobo igo batebire nga ogotabo kwenya gitari eiga nigo kware mairi obokoreri asenseme yo asebo igo bamuragire byara hamwe msiebo Romos Ceramic Square asogota igora enya gitari yo asobwango omwe musiyo ito ndogwanjete lakini nonengera pesa kurigerie ngera agitete atoka to mujango to muransa kumatete kitoigore bara uchimate naja igore ochie bono akare baje tiji basa okorwa yakorwa iga tibeso monto imokia okando cheke ngumbugeria ogorobo machieka ogita no abete chibesa ndogo iko nyarekana gwanja bone sei no yoringo na temete nyombe buna mmc agoja go yakachire amagoja kerangi abekita irisi abeko boitobu atebe ngai 11 million chakoreki chakuru korengana n'abakwani bande nigo bakwera ngenya gitari ega nigo yagaje twins ya CDF na igo mu MCA orabisi niga enyorete nako yakora monchorerio aseno nyini ga bekire amache boigo ko bekenya gitari yuko batayari ase obotimeki ase korenda amenye babo ringana ase kigo ikabone igenya gitari yu etarangya meremo omo musio ito gaba no ito nyalibo inkie kebene nyagitari yeta ikoigorwa nigo bono abamenya baiga barure amatuka 30 nyore nyagitari yetego chikoigorwa mbachikoire getambokero asama okabo abanyene amatuko tu arure bono mutionyo bamabuka onyamba akorabo iga naira sengenge kiara kendongeri atokora asense moyo boiraniri gwetera asesimi omwe MCA wodi yo Romos Ceramic Square igatebire mune body yo korika mbono yagigetwe na igo nare no gosemeria nga abanyagitari ambachikobe kwaroro na gotebanga ngane yega yabamenyi kwe murunganio ni ganda ke yaretirwe siasa yo kurigekero kyo bwe MCA ase wodi yo Romos Eric Mireri mwairuwe nyabonge na gusumwa yu nyabonge mujiko hapo gote ni gitiri cha gose igoro yenya getari ngare ngoro turapa ebinde iyo nukorangeri umuntu ora obeke tabanda ngeteneri kimirere obono borrobo ne bwanyara ko babokoroki wana bamenye abaiga abo batebire nganyore nyagitari eremega yanete goche kwigoro bwango nigo barachiko bagano bole mu bigana koira eryo kwene kinga konyara ko baba bakonyora obweni hange na barabukorwa ase wodi yaitibo ase bunge ya North Mogrango ingo reporter ya Soko TV rietera nyariki Steven Embonde. Amen. Biamana wasano mulikito Steven Nyariki Embonde asogo twariganiria oroboti urwe Oskabusio kobolia nigo kwarurwe na basibati abo bakurigia ebirogo abyo borai bosibo bochorio bonene weterekia magia Jubilee kwa gwari bagana barabokora basanga nabariki niga basibati abo bakoragwa negenzi hiyo kuriye kirugo kyobotenenirwa basibati meye county ya Kisii Rebecca Nyatichi baganire kwa gwa libaga eligo ikirani ali atakeire nabangina abo babeire bakora chinga kechobo igo nigo baganiria abagusi bonsi koralia maiga yo kuri kero kyo borai wense kora sorgo ngorwa gusi Dr. Freddy Matiang'a enkoro ku Rebecca Nyatichi Bosire agency ere omoke okobodi aspiring woman rep Kisii County asobora iwa Kisii County ningi bangete kabisa ingi bangete nche okonya abantu baito ekiagera tenga bori ora yobo emechanda abantu baito bagwetera abara ibaita bangina nto banjete tukabate ukabaeke ogo wono nkarega siba ukora tariga serie ngiye takiru bakore unabona bangina mbaroro nabante biba bari megagega widows mwanya konyo chibese cyanga bone bintu bune bino biagera tenga bori woman rep ne bintu binde scholarship ya mani bari college polytechnic chi secondary ebintu binde buna mangana chi parts ngiyo skuru ebintu bine nabige tenko bori borayo mina ndo moke ganto meke bwango dete binte bumbakonye osenga Overall, white of Kisii 80% consists of the older people. That is why into asokire na ino moto bwata magoka basaja tuara bagere chikura it is our time. Support us
2027 na intu tonyore no nobo president yobo. Thank you. Fred Matiang'i gakia bangi naba ngakimogo teba mwensi Matiang'i. Fred Matiang'i agambe Fred Matiang'i agambe Fred Matiang'i agambe komoranche gusiengima korugusibuna yakabwata ningi yakogera intu totari wanchiranira omwana itogo chikogamba chise chindekera omwana wasokire omwana obe bakomubwatsi gakia bagusiba ito oyo ragene Matiang'i tigarigereri buna abagere bare kobwata Raila bamoroka papa na into tigatoroke Matiang'i papo itoga agusi tomobwaterere abang'ina mbagaka moimokerere igoro tobwatsi Fred Matiang'i na omwana nara omosinini okorokure Kanyachichi omwana oyo gatwa moeto obo youth rep bwadara chambiri estiro akagamba so obo youth rep tokarro obugambi bwaye na kikiagera twa musindikisa tukamotebi na rende bono simama asobo women rep otokonye omwana buno tabwatita chinene mwanjire tomo obo women rep oko omwana oyo obo women rep abana baito basomete nkigakitoke na koera abang'ina abagotu motaite tonya koirora tigato chake bono tochaki nero itogo chaki nera chogo togambera tori byatengo Osikabucio nigo mubasolero umubere bw'omurundia epigipigi otoka kuri chaime asense moya liomanga yogotoka ime ward Eligoma ibungi ya Kitutu Masabe county ya Nyamira abamenya baringe n'obororo bonene nigo basambe nyumba y'omukagerwa obwoboityo obwo nigentekega kyaberige kolenta oboba ase kenyorekyo ekero abanyanyimbo nabo igo abagambi basabirwe babeke oburendi ase Semecho. Ensemo ya basubati korase county ya Kiesi niko babuli abasubati abange gwesokya na kuligia ebirugo abyo borai asobochoryo bonene bule bosyo bumwaka bwekiri bubere 2025 nebere aya kolengana na sketa kwambuka yo kuligia kero kyubuteneni bwa basubati me county ya Kiesi asabuliriya barai gotukuterale siasa cyokubagana na kugania abarai koba no mochoko na maskani asokuligia chikura oigo nigo sketaganirie abaibuli gukwanera abana babo igoro yobuya bukubeka maskani ase chiskuru ili gukora muchando bugosamba chiskuru Samarieta nkoro kwa sketa komboka kori kero kyabangina Kisii county kero gekene kyabangina and I encourage abantu nabange basoke ekenga kiego chabuika na otogo chakorora ni ngobwata mo numbers akoreki aiwe abande to abande ba support if you will be sketa komboka kindly I ask you to support me onye no ndogo chakoba kare mo popular kwa sketa komboka na bongo chakomo support tokore siasa ile different ko bwa basacha tuanchane kiro montali kichukura chiae ndora mana tokore siasa ya maskani ndo soko so ebinte bacha kirengo mugambi agotenena oramwa ominyokibwa itero siasa bakoro barwanirite when ekero kugeri amangana independence abaibuli beto nabange bakwete bakorwanira freedom and the new constitution egera basubati bagambe basubati abange tiga basoke babuli chikura ninto cha buchenchinse thank you abaibuli ngo basorora mukwanira abana babono timaiti generation ye nekiba very privileged angana bako mwana akorengerere go Sunday school abaibuli nto everali abana ngantu nto itetwe usotoka chandeke kyatu algo kina bono tokini abana enchireta benefit tokwanera abana torenda abana baito egere bamanyenge semi no bugimo bwabo bwo guchumutwe abaibuli embago chakobwa matukonsi
abaibori batebia abana eseminere ragere ashikotwara gukimubya guchimutwe ekiagera bono nyamba kusamba chu school meaning ngo watore more prisons eka tokwigora prisons nyinge etari ya solution yo mwana mu Africa tiga egente ketangani no kuruse opumbafu asa abana inerenchira yoka turabe competitive chigasije korangera gucyabo UN tonyora abana bayitomba kwirika sise biroge ibyo tariko kugenda kumenyekera. Hoyo korigie kirgo kyoborai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo aereiro hokwero biria bwikirano asokorenta amonchereria ase serikali na gwikirania amagendero bunaganiri okwana chinga kya koretara sensemo ya Western nigo agikire serikali asogotabwata kachibesa guchya skuru na gusagana abana bechi skuru nigaboria aborokia na boiga baiboli kulinda na gukinia abana asenchera endonge. Tuko tayari kufanya hii kazi na tuko tayari kurekebisha nchi yetu ya Kenya. Na hii kazi mnajua tunajua kuifanya. Na tutaifanya mpaka nchi nyooke kabisa ili nchi yetu iendelee kuwa na imani. Tutaunda serikali ambayo inaheshimu wananchi na inaheshimiwa. Sio serikali ya kudanganya wananchi. Tutaunda serikali ambayo inafanya miradi na mipango inaonekana wazi kwa wananchi. Sio eti kila wakati ni kudanganya na kusoma mambo ambayo hayaeleweki na mtu. Wananchi sisi tuko tayari. Tumekuja hapa Western kuambia tuko tayari kufanya hii kazi. Tunawaomba tu na tumekuja na unyenyekevu. Tunagonga mlango wako. Mwananchi wa kawaida, wewe ndio uko na kadi. Mimi nimekuja tu kuomba kwa unyenyekevu. Mtufungulie mlango, mtupee nafasi hiyo ili turekebishe nchi yetu. Na pia kuwaomba tafadhali, msife moyo. Nilikuwa waziri wa elimu na nikakuwa waziri wa usalama. Hakika yale mambo tunaona wakati huu, kwanza mimi niseme tu ukweli, my heart is very deeply in education. When I see students like this is what gives me the greatest pleasure of my life. And we have a responsibility as parents and teachers. God has given us a responsibility and a duty to raise up our children responsibly. Yale mambo sasa tunaona eti we are not moving capitation to schools. School principals are having challenges to manage the education sector, manage the students in school. They can't feed them on nothing because hakuna budget, hakuna pesa inaenda kwa shule. Pesa inatumika kuhonga watu, kuhonga wakora, kupiga watu. Jana nimesikia hata wanafunzi wamepiwa. How stupid can we be? I mean, unapiga school bus ambayo iko na watoto wetu ndani mawe. Nyinyi mshaona watu wa shetani kama hapa maisha yetu? Hapana, tunapiga school bus ambayo imebeba watoto wetu mawe. Hawa watu ni ndugu zetu ndio, ni wananchi wa Kenya ndio. Tunawaheshimu kwa sababu wako na nyadhifa za kikatiba, lakini tuseme tu ukweli, kazi imewashinda. Manche mulieli akora sorbotirwa Dr. Fred Matiang'i ni gotoko enyali alibagali gosoa aso mutimo keigo tosiomia sechituka elinde toirana sentunda ya kabere tobeto gusanga mange toskare kegerangwira nanda segi keke kerebusio gende gotengere getaseni giensoko oboiga na bugoroso bomogose. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Ine nugane betri oratumia segari yao
ebetiri uguchachirimo ugakweba ebetiri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televisioni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Buya kegemo mwancho muligari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama giodi amuge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mrna na bari bechinguru erikwe manyabo na watka kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa
ya mang'ana maya. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulere tali nchira ndio sira krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro oberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'omugusi. Kama jengatara daigeta oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngara rombo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwe Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo yabotuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekeruko orambulite merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegete ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwanchi mulielia tugende gusanga imeya Mayiya Nensoko TV. Hobo mawabwa barai hau bakwamireria serikali bakoragwa n'umurayibe kyamagia DCP Rigathi Gachagua niko bagikeirie serikali ni wizara y'uburendi weime asogosegeta nako bachibesa abasagani ili guturubania emisangerekano yo gusasima ase chikanisa abarayabo batianire tibaguchigwanja ense ya Kenya goso ase chiburaburu na chiri cyo mwaka bw'ekiri bubere na isana na ibere nigo bakureira bobisa obuburendi gotabwatesia abasagani ase okubakoba na gosalia lichiko ly'oburendi barayabo nigo baringeme county ya Bungoma asogosanga n'abananchi nagutumanya umulikito Edina Mora. Abarai benseme koyamereria serikali bayemochirie serikali bororo asokoba nemerubiro yo kwarigania abasagani uchanda abakenya asemisangirikano nonya nechikanisa ime bagukwana imeye kanisa ya St Mary's Catholic Kibabi ime ya Kandunyi abarai aba bamochirie serikali asekeria bagoteba no kurwa chibesa uchia sabasagani na kubasegeta kurwania abakenya. Ile tumeona jana ni aibu kubwa. Goons wamepangwa na Kipchumba Murkomen na John Mbadi kwenda kuvamia na kuangaisha wale walikuwa pale All Saints Cathedral wakifanya post budget analysis ya kwamba goons sponsored by government, escorted by police wamefika pale wamevamia kanisa la Kristo. Hata wakati wa Moi ambaye alikuwa dictator mbaya, Moi hakuvamia kanisa ndani. Umurai w'ikiama kia DCP Rigathi Gachagua omotogonyeiro mu waziri Kipchumba Murkomen asogusinywa gukora emirimo yaye ase wizara yaye likerio kwarigania abasagani na abanyanyimbo kobakoba ekero bakogenda gukora ubusagani wakitumiwa na Kipchumba Murkomen. Na mimi nataka nikuambia William Ruto, na nimekuambia na umekuwa kichwa ngumu usikii. Nataka nikuambie huyu Murkomen umeweka wizara ya interior, atachoma nchi hii. Because Wakenya watafika pahali wakatae. Vile wamama niliona jana, as we go towards the elections, Kenyans will say no
to goonism. And people will take law into their own hands. And there will be anarchy in this country. And I have told you repeatedly, William Ruto, that is a young man who is excited by power. Ni kijana ambaye amepotea. He has too much money and too much power. Na atachoma nchi hii. Na huyu kijana anaitwa Murkomen is preparing this country to rudi pahali tulikuwa 207. Where there is breakdown of law and order. Where goons take over a country. It cannot happen. Na mimi ni vile nasikia Wakenya wakiongea hawatakubali. Umurai bwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka Nuria bwe kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa boigo no Moske Fred Matiang'i bagikeirie ebikorwa by'obusagani mono ase chikanisa. Na pia kuwaomba tafadhali musife moyo. Haya mambo yanaweza kuwa namna hii, you can lose hope. Ukifika mahali askari wanafukuza watu mpaka kwa kanisa. Hata leo asubuhi wakati tuliingia hapa na George natembea, nilimuuliza mbona kuna askari hapa na tia gas. Mimi nilikuwa nafikiri tunaenda kanisa. Kanisa kwa nini kwa askari na tia gas? Mimi natembea, tulikuwa kwa usalama. Alikuwa regional commissioner, mimi nilikuwa waziri wa usalama. Na tulifanya kazi vizuri sana na ndugu yangu huyu George. Sasa sisi hii mambo ya kubeba tia gas kwa kanisa, kuleta askari na rungu kwa kanisa, nataka kuwaomba viongozi wa serikali na munisikize. Ninawaomba kama ndugu yenu na kwa unyenyekevu. Munachiletea laana. Tukumbushane pia hatuwezi kukubali tabia ya kuleta uhasama, ghasia mahali patakatifu kama kanisa. Kwa Anglican Church again, All Saints Cathedral wameweka magun. Mahali watu walikuwa wanaulizana hii bajeti itakueje, wakaleta magun, wakatawanya watu ambao wana heshima duniani kote kama vile Amnesty International, Kenya Human Rights Commission. So we want leaders who can fight for the wananchi as our church has done. Magega yayo abarayabo nigo basanga na bananchi ba Achwele na Itiri Kiminini boigo na baria bomochio Okitale. Koriboteria ATV Yansoko Erieta Nedina Mura. Murai bwense nigara baraibande hase kanisa ya Adventista ya Kiserian miye kaunti ya Kajiado okwana nigo Ruto enekebuna nige serikali ya Kenya Kwanza yabikire ni ebensemo asogokinia ebirengo byobochenu nigabolia ba Kenya gotaka na chibesa chinga kiba konyorobo gwenya ekegera nige serikali ya kanire nonya nabo nigo amulikira chinyagitari chirichiko unerelia omo Kenya asoko bakania chinga kiba kugweniwa. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya matibabu kwa sababu matibabu ni ya muhimu. Katiba sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. Sio starehe ya watu wenye wako na pesa ama kazi ama uwezo. Kila Mkenya. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa tuelewane kabisa tukisonga mbele. Tumeweka pesa ya kulipia kila Mkenya akienda hospitali. Katika budget yetu ile inaitwa Primary Health Care Fund, tumeongeza pesa sasa ni bilioni 19. Yaani hiyo pesa bilioni 19 ni ya kuhakikisha kwamba mwananchi akienda pale kwa dispensary, aende kwa health center, atibiwe, apatiwe dawa, kama ni sindano adungwe, aende nyumbani. Pesa hiyo ndio ya kulipa gharama ya hospitali. Huyo mwananchi asiitishwe hata shilingi moja, aende nyumbani. Mimi nataka niwaulize mahospitali, na mimi nataka Wakenya wasikie hii. Kama hata ni hospitali ya mission, ama hospitali ya private, ama hospitali ya serikali inayoendeshwa na counties, bora umejiandikisha ndani ya SHA, hautalipishwa hata shilingi moja. Wewe unaenda nyumbani, sisi tunagharamia mambo ya kulipa gharama ya hospitali. Najua bado kuna mahospitali wako na ujeuri, bado wanalipisha wananchi. Mwananchi anaenda pale, anapigishwa Kiswahili, sijui nini, lipa kiasi fulani.
Mimi nataka niwaeleze wananchi, usikubali kulipa pesa yoyote ukienda hospitali. Tumeweka pesa ya serikali kwa kulipa gharama ya hospitali. Mawaziri Opiyo Wandayi nigo hagokeire obukoreri bw'omurai bwense ase okoenekia oburabu ase kaunti ya Kajiado eyabire ase Gesunte ase Gekabono. Agokwana nigo aerera gwetera oburai bwa Ruto na nyakisege kigendete koenekiwa ase ensemo ya Middle East nigo amaguta atanya kubora. Nigaenekia buna chingaki obwaki bw'ekikura boraike abakenya mbamurikire amagendero Ruto aikiranire. Mheshimiwa Rais, hii Kajiado County sehemu nyingi imekuwa kwa giza kwa hizi miaka zote tangu tupate uhuru. Lakini chini ya uongozi wako hiyo sasa inabadilika. Hiyo mambo ya giza inabadilika katika uongozi wako Mheshimiwa Rais, na mmeweka mkakati kamili ya kuunganisha stima kwa wananchi wa hii county ya Kajiado, hasa hii constituency ya Kajiado West. Mheshimiwa Rais, wananchi pengine hawajaelezwa tangu uchukue ushukani, tangu uingie afisini kama rais wa 5 wa nchi hii between August 2022 and now, Mheshimiwa Rais, idadi ya connections, the number of connections electricity imeongezeka from about 8.9 million to now almost 10.5 million, Your Excellency. That is an increase of about 15% in just under 3.5 years, Your Excellency. Na hiyo ni hatua kubwa sana kwa mambo ya maendeleo ya nguvu ya umeme. Mheshimiwa Rais, vile vile kwa wakati huu ambao nchi nyingi sana katika dunia wanakumbwa na shida ya ukosefu wa mafuta, hii nchi ya Kenya, Mheshimiwa Rais, hata tangu vita itokee kule Middle East, hatujawahi kuwa na ukosefu wa mafuta hata siku moja. Tunaweza ongea juu ya bei, lakini mafuta yenyewe imekuwepo, Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kulingana na uongozi wako na mikakati ambayo umeweka kwa katika serikali yako kuu, Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo sisi, Mheshimiwa Rais, tunakupongeza. Na najiunga na wenzangu ambao wameongea tayari ya kwamba wewe kazi yako inaonekana, na wakati wa kura itakapofika ni kazi yako ndio itaamua wewe urudi, Mheshimiwa Rais. Omugabana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigaenikire kobwatesia Ruto goika onyoriro boboi ase entunda ya kabere. Nigaenekia buna ababwatani ba ODM nigo batigitwa ase serikali ya Kenya Kwanza na nyagosira Raila Odinga nigo boiga boria okobwatesigwa ase entunda ya kabere asa enekia buna serikali goika etenenere oboina wa Kenya. Mahali baba Raila Amolo Odinga alituacha pamoja na Mheshimiwa William Ruto. Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa wa Kajiado Lenku, wewe unajua you are my subject. Wewe ni mtu wangu, wewe ni mkubwa wangu, una serve term ya pili, lakini katika chama mimi ndio deputy party leader. Wale jamaa wasichanganye wewe. Wewe tukae hapa and we have decided you will be the leader. Sasa wacha niwaambie, tumeamua kwamba Mheshimiwa Lenku ndiye atakuwa leader katika campaign yetu ya 2027 ambayo anatushikilia sisi sote. Mtakubali yafanye hivyo? Hapana? Wale najua kuna signal nyingine iko. Hiyo signal tumekataa. Yeye akiwa ni mtu wangu na party leader yuko hapa, yeye tunashirikiana pamoja, tuende mbele na tuambiane ukweli kwamba nchi hii lazima isimame, itetee ukweli mbele tunavyokwenda. Mimi kama gavana wa Kisii, mimi nataka tamu ya pili. Najua kuna Wakisii wengi sana hapa ndani. Si mko hapa? Sasa mimi mtawezaje nipa 2 na Ruto na yeye yuko kwa
yuko na ile moja, si tunapewa, tunamaliza, tunaachia wengine wanaingia baadaye. 2032 hawa wengine, Mheshimiwa Rais utakapoondoka, mimi mwenyewe nitasimama, nitapambana naye, na mimi niko na uhakika nitakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mwancho mulie gwikiraga abo no to gwikira mweli obo kumurikira amaya NCM Imensoko TV konde to ska tonyegera chikoraga chinsa isato ayena mange no nyara senchira eyo wikeno enda utubati senchira mitandao Facebook na boigo YouTube erinde kwemanya amange chenkor kwa keru bida nigotobwatanere Barnabas Ondari na boigo toldi hasoka nikebna chibi chane liogi gwikira sole a senchira ya Benetwara uburigelia borobia kigima.